Yuk guys, balik lagi dengan saya atau kami di Sunda Backpacker. Kali ini saya dalam perjalanan menuju Puncak Mega yang berlokasi di Cimaung, Bandung Selatan. Udah pada nyaho belum? Kalau belum, saksikan terus di Sunda Backpacker. Omat, jangan lupa like, komen, dan subrek. Oke, jadi kita lanjut saja. Lanjut apa ya? Lanjut saja menonton video berikut ini. Terima kasih. Oh iya, seperti biasa ya guys. Jadi di pendakian kali ini menuju Puncak Mega dilakukan dengan trekking malam. Karena trekking malam adalah ciri khas kami guys. Pokoknya mah tong-tong we lah. Entong nepikeun ka henteu. Edan we pokoknya mah lah sok. Tinggal nyarira. Nah guys, jadi setelah perjalanan dari Cimaung kita menuju ke rumah teman guys. Jadi di sini kita preparing semua logistik, peralatan-peralatan semua buat center-center buat nanti malam trekking menuju Puncak Mega guys. Kumpulkan teman-teman, ajak nobar guys. Oke. Bantu support kami terus guys. Karena trek malam jam segini masih nunggu di kawasan Cimaung. Rencana trekking jam 7 malam. Mantap. Kumaha? Mantap. Mantap. Rungkad bay. Rungkad. Ripuh geus paratna euy. Ripuh pisan. Mantap. Jam 7 baru naik. Mantap, mantap. Muka teh tahun 2008. Mantap. Mantap. Assalamualaikum, mantap. Waalaikumsalam. Will not give up. Mantap. Mantap. Kumaha ya, Po? Ayo, siap, mantap. Salam dari Karawang. Mantap, enak Karawang enggak? Makasih Pak Yuni. Bengek guys. Hinyai guys. Hinyai guys. Berhentilah karena adan. Sabar jam nih paling estimasi kita 4-nya. Mun seueur cicing mah 5 jam we nya. Santai we teman nya. Mau jam 8 guys. Ripuh. Mantap su. Tong nyenter ka dieu. Tong nyenter ka dieu. Aman aman. Nah, terobos aja.
Kopi heula, kopi heula. Kopi heula. Kopi heula. Di dia. Pembakaran, pembakaran. Laguna buka gerak badai pasti berlalu. Kumaha aman lah. Aman. Aman. Mantap. Yo, membayangkan. Sok. Ripuh. Yes. Nuju naon, A? Aduh, sudah kapergok. Aduh, ya. Wah. Aman ieu nu payun. Aman, Aman. Ngan Mantap. dia we lalah hukum. Muhun nya. Sigana hoyong Indomie nya. Hoyong Indomie kuda Muhun sama. alah. Sekedap deui. Dagang itu sudah kaso-kaso. Ajak Pos 1. pawatan ya. Omepul aman. Mantap sok. Oh, keur ieu ngagayam ruhai seuneu siap aman. Kopi. Siap mantap sia ka Asep ieu. Waduh ieu kunaon ieu? AMH. Mantap. Damang. Damang. Siap mantap. Bingung hukum. Kumaha ieu musisi? Abi bingung. Aman. Bingung kunaon, A? Tiris juga mah. Tirisnya. Tah ieu cep ieu. Di mana-mana jadi cep ieu. Mana ieu? Kumaha Om Kinoy? Aman. Aman. Cep bobon. Cep bobon. Anu acan tah kana tangla. Omata. Amun hayang pendak sareng ieu Simpang Sari. Simpang Asih. Oh, Simpang Asih muhun. Tos pindahnya na. Lepas. Hah? Meana? Siap tuh, di jahean heula di dia aya ranginang. Aman. Oh naon atuh? Bisa kuanya. Oh kue. Kue mari tuh. Omat teruntah dibawa ke handap. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 harus banyak tungkul. Trekking malam selalu indah. Hati-hati banyak duri. Estimasi di ke pos 2 seberapa jam, A? Sejam setengah dari pos 1. Setengah 9 lanjut. Lanjut 86. Setengah 9. Mantap. Gerung kadin sayang. Ayo. Ayo, A. Tuh kan ada kopi yang lama kan. Ada semua. Trek malam mah mantap. Good. Cang, mana paling mana di rumah tuh? Terminal, A. Lanjut guys. Ripuh. Ada kapten. Yey. Tap. Jos. Mantap ieu mah tah suhu mah bari teteleponan.
Takut sinyal sama. Macet. Wah, iya benar. Bos, Menuju pos 2 asli Pak, capek gini. jam 8. HT benar sih. HT buka HT Ripuh UHT daripada UHT-nya ripuhnya. asli. Ripuh. Saya buka HT capek sayang. Sampai pisan. Ripuh. Ripuh. Indomie di luhur Indomie aman. Kolot mah. Ya mantap teh. Ngomongin nih. Kela WA santai A. Jam 8. Perjalanan. Shelter Juhur. Ini setengah perjalanan. Mantap. Iya we nu kuat mah hiji. Asli mesin diesel nu di luhur mah geus sidik tong ditanya ada ngarora. Mantap. Ayo. Mantap pisan. Majengna Om. Ngajah pisan. Kopi budaya sama kayak laki. Mantap. Mantap pisan tuh. Trek mantap. Gede. Wait. Pos 3 hampir jam 11. Lanjut. Tadi betul ya, no? Perjalanan beki mantap. Lihat jalan. Hati-hati. Hati-hati badai. Jam 11 genep nembe dugi puncak Bayangan.
Mana teh ujung. Tah. Beungeut raripuh hungkul. Beungeut raripuh hungkul lah. Sisa-sisa ya tenaga ya. Mohon sisa meakeun ieu tos lobet awak 20%. Cas deui kumi ah. Ieu tah nu kuat mah asli. Cas deui kumi. Indomie acan. Indomie nu rada ieu. Indomie rada wareg. Rada wareg kita ganjal sakitu kayaknya. Guys, setengah 2. Tah, setengah 2. Badai ngaliwat. Angin badag. Mantap Sunda Backpacker. Lot center lot, kajero lot. Damang. Damang. Cobi ieu na. Damang, tenda-tenda lot, sorot, tenda. Matrasna mending dikaluarkan. Ieu si kembar. Hampura ieu nu hiji deui menang nambut ka Incu Cikuray, Jangli, Odeng. Ka Incu Cikuray gitu. Nuhun. Matrasna ngapunten. Ka Odeng nuhun. Jam 2. Ada melona. Bandrek. Sik-sik jahe. Ripuh. Siti. Nah, gitar. Sanes menang muter ke Nima leres jam 2. Leres pisan. Kita nu sanes diharap aman. Jam 2:30. Bajigurnya jadi, guys. Sunda Backpacker. Bahaya tuh. Dia. Shush. Kakak. Wah. Hei. Batu aman gitu. Sacan tidur mendingan batu heula nya. Nya. Aman mau aja kakak? Kita tiduran mah. Heeh. Beki berat meureunnya. Oke guys, segitu aja dari kami. Salam melestari, salam Sunda Backpacker.